tu waktu makan jalan dah itu tu iya itu tu dulu nomor si di Koto Mandre aja nak buka. Nomor 2 Koto Mas Sampajang, nomor 3 ketika kita buang air besar. Aja na tak buka, mesti kepat tutup na ulu. Iya. Jadi Koto Mandre usahakan kita tak tutup lu tak. Tu barakan atau Mas Sampajang aku tu. Si bawa Koto Tama WCW jangan buka sifat na nabita dua nomor si di Matandre Siri ya rumah jalan. Iya tu sifat Matandre Siri makanya kumadaki aku tahu tapi angka onron na onri si cocok sisang iya kumakun rey na Matandre Siri mata riolo kumapasangi jendela si ba pintu ya minalo kurang matandam itu si bado cilina nagatal itu wanang ko do cilina lo kumatanda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud ya Rahimu ya Wadud bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. As-salatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Agisna sari'an bi izzatillah, agisna sari'an bi izzatillah, agisna sari'an bi izzatillah. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu fillah yang saya muliakan, saya ta'zimi Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pencalotan beserta seluruh pejabat dari Kementerian Agama yang sempat hadir, Alena atau Malebita, Bapak Camat Kecamatan Pencalotan, serta seluruh unsur muspika yang sempat hadir, Bapak Kapolsek, ya, Bapak Babinsa dan Babin Kantipmas yang sempat hadir, Bapak Kepala Desa, seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, Bapak dermawan yang telah membangun masjid musala kita ini, ibu-ibu majelis taklim, akhinal fadil al-mukarram, guru tak Ustaz Abdul Waris, sahabat kami selaku ketua MWC Nahdlatul Ulama Kecamatan Pencalotan, dan sahabat-sahabat yang baru saja dilantik dari pengurus ranting baik Suriah wa Tanfiziyah yang alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian semua. Milo adam pengak meraja Pak Abu nasabah terlambat kak. Mambala kasih sepiri on rotona dinakan riban noto isi di basere nah. Iya. Alhamdulillah dan istri saya tercinta yang ikut mendampingi hari ini. Alhamdulillah seluruh jamaah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus keluarga saya, ya insyaallah beliau yang fasilitasi sehingga kita bisa bersilaturahmi pada sore hari ini. Pertama, iya mau lukat tak apa bu dega gemalat dai puminasa tuna to maulu kecuali meloki malai agurungang sininna anu purena palebangang ngali melebina lebita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia rumalat da meloyala akatan yang ngemas. Tapi deto tu niru le macuri manang. Makanya tausahakangi sininna anu purena perintah nabita angka manamu tu suruga capana. Kegayasang yedi magala masidakka. Iya na tu tatundru-tundrui. Iya tu capak na pasidakai suruga mato. Yedi magala puasa. Puasa itu na tagan rusuk materu tapananungang. Insyaallah ujungnya juga itu adalah surga. Yedi magala sampaja sunnah duha tapananungang iduha tamateru. Aja nama kada mak duha iya ruarakan na baja don rakang bajan nasi patan rakasi bajan de istiqamakan.
Iya di bengoto mas sempajat tahajud bisa istiqomah kan. Nah sebab setiap ujung itu pasti ada surga. Ina tu ampai maka da mega tu lalat tama surga dena si rupa. Angkalalan na tau masidakay, angkalalan na tau maduhae, angkalalan na tau matahajud, angkalalan na tau mapuasa, angkalalan na tau malapayatin na, angkalalan na tau magalay, madampang ang ipadan na rupa tau, angka manamoto. Apa dito tu gaga tau suku decen na, pasti ang kekurangan na. Angka tu tau makabas sa masidakka, tapi dia nang kaniruntuk masumba ada sana, dia nang kaniruntuk masempajang. Angka tu tau raji masidakka, agak sana raji mapuasa, raji masikiri, raji mangaji, tapi dia nang kena sumbang. Angka tu kau isuruh mapuasa, nasa namanya tu ramalangnya si rasa-rasa tu kisah ding. Iya kan begitu. Jadi masing-masing orang ada keistimewaannya. Pada angka lalan natarongi pong Allah Ta'ala, kegi berenah. Nah sahabat itu tu lepas suku manang. Maka jatuh puasa atau maka jatuh tahajud kecuali Nabi tak. Makanya Nabi adalah orang yang paling bertakwa. Tapi tak curi salah sidina. Ko salawa itu lepananungang itu nartagan rusuk. Tak pokok napikay salawata. Minimal 10.000 dalam sehari. Dito na may ko 10 sabu. Ko si sabu 10 misi di mana. Ko to makarabami sallallahu ala Muhammad. Salawat Jibril asanna. Akrabani sallallahu alaihi wasallam. 10 si di mana kana ni si sabu. Jadi ko 10 sabu kali 10 ni. Ya makiro. Apalagi kan namo dito tudang, namo to masari, namo to masesa. Yang penting dia no kilala WCW. As-salawaki. Iya tau megay salawat na nalulong syafaat na nabitka. Iya ko dito layaro angka magampa-gampang. Aga. Usahakan ikuan di Jumai, tabaca salawat lo ko Nabi ta kasih ratu. Apa maka dia Nabi ta siapa yang bersalawat kepadaku 100 kali pada malam Jumat, maka dia akan mendapatkan syafaatku kalau dia yaumil akhir. Apa dua itu lalat tama surga pak? Dua milalam. Nomor si dia lalat pamase, nomor 2 lalat syafaat. Yang itu dua. Jadi maka ada sampajang iwa di pertama ki surga ko nama sipong Allah Taala. Pas sidakai ko nama sipong Allah Taala insyaallah tama ki surga. Jadi kak dua mi. Lalan na pamasebe po Allah Ta'ala nonroy. Ya ko syafaat na kita. Jadi ya ko syafaat itu okon itu usahakan apa ko syafaat apa? Nabita, ulama, kemudian Al-Qur'an, kemudian anak perempuan. Maka dia nabita ni gini kita salai 2 atau telu anak makunrai pa ahli ibadah, ibu bapaknya tidak disentuh api neraka. Jadi barakah lupa ya tu anak makunrai. Kung kana tamakun ray 2 atau telu na pas sampajamo dia nagis sa pinaraki do ambo na to. Yami ko arwani sa baraki. Itu syafaat. Yang kedua syafaat ulama wali itu. Makanya kita di NU itu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Yaitu muassis pendiri Nahdlatul Ulama. Ada Ki Khalil Bangkalan. Pak itu kumuasis na NU, ke Khalil Bangkalan, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, ke Wahab Hasballah, ke Bisri Samsuri, ke Asad Samsul Arifin. Iya ko wali kutub, elengi. Wali kutub itu si Abdul Qadir Jailani, si Ahmad Ar-Rifai, si Ibrahim Ad-Dasuki, dan si Ahmad Al-Badawi. Yaitu biasa kiri ngapatih kutuma mengilodong bertawassul kepada para wali-wali Allah. Tapi ya ko tanay rota pake asidak kabawan ni sedekah rahasia. Ya ko sedekah rahasia wadi itu pakai bertawassul. Nah karena kilasa angkat tangan ni doktor tapake ni ro. Maka dan kabisa pas sedekah ko po pamaseta mi pengharap ka de wisang idi itu misang. Maka wilawi barakatnya ro pas sedekah tapasau ka apolo kolasa ini rasa bertawassul dengan amal soleh. Tapi tanya ro sumbaga makade karena Allah 10.000 tania. Tanpa nama 100.000 tania. Kaya pas sidak kawat di mancaji tawassul. Iya kong katau milau sumbanga ya lengi goncingon roh di. Biasa mo ki? Denang ka? Oh iya. Maga memang ni. Makadaki iya ko nalamanang ni. Berarti meraja bata-bata ki.
Maka dari puang Allah Ta'ala maka dah. Oko hadis qudsi, ya sange hadis qudsi pak itu langsung dari Allah. Maka dari puang Allah Ta'ala, nigi atakum malenga de na bilangan nga nalenga de to ubilangan yu parewakangi. Makanya itu ketemu sumba makanya ipamas sanyo ko kantong di 100, di 50, di 20, di 10, di 50. Ya ko lalu celengange akapajangi aja titai. Ambil 1-2 lembar, na pertama ko celengang. Ya ko deniris sama kada siaga ya sidakang ya natuna sa pong Allah Ta'ala. De mo bilangan nga mo lenga de to bilangan ko parewakaku. Tobi di madari kata di 100 sorong te matama. Sila ada nyili. Ya, makanya tapi engkau mau pa yase na Pak Sidi. Yase na rupa sidakay. Ang kanasa nabita, yan na tunasa patareka ediolo makadang katutaw din na leto kulit yung isirat al-mustaqim. Dito panalaw pada masyar si pulong. Di natajang ako pada masyar. Dito na itimbang nga malana. Nasaba na pa'y malala telaw pada masyar na ijampu ni bawa ka ila rafiqil a'la. Yasangi ila rafiqil a'la ang kaonrok kami ng matanre o kuri bawa na pa'y tilaw suruga. Iya. Meki galakor. Ya komeloki napasangi nabita. Asumbangi tapi denis sangi tau isumbangi maka daniga sumbangi tau masumbangi de tonis sangi maka daniga nasumbang. Yang bersedekah tidak tahu siapa yang disedekahi dan yang disedekahi tidak tahu siapa yang mensedekahi. Engkau pesantren naguru tak mencawe pape al-wahid pesantren tahfiz sapaki pesantren pakapala kora pesantren naguru tak tatalipung iban ni pimpinanna kong ka nomoro na pambinana tala tapodain kadang kaga na yati mo ko masikola atau pakir miskin atau dia na mampu kung makadai angka tatanay ni makadai siaga pakamajana siulang kung makadai 500 sabu tapodangi milau tulunga aja tapodangi itu nana aja tu nata pasiruntuk ka iya pa wajarangi pakamajana itu setiap bulan ya tu nana tapi aja tapodanga asalna jatuh tapi tangga tahun aja nata lau pondok tak kiri ngak bawan di selesai mati aro nana si runtuk yo kepalawangange detis sangi makadaya bisa bantu iya tu nana de tonis sangi makadaya bisa bantu ka waktu ku masih sekolah iya na royasa tau masumbange denis sangi makadaniga na sumbang tau isumbange de tonis sangi makadaniga sumbang iya na ro tau de ni pataan tarinasa nabita langsung ibawa lo suruga dari ila rafiqil a'la iya ya mikoy pasipulong yan na yating yan apa yaling ang palo na pay soting ibalender mo pa yan. Iya. Jadi dia itu nama rajin tuh. Bisa kita lakukan. Apa iya kuy risang yan na ibantu iya ko to si runto ko palawangangi agama to ko ti denay tadi cingin na kilitannya iya bisa mewah muncul itu. Atau iruntu berhasil maka doa mak baraka pas sedekah aku madecin ni ron anak bisa bantu itu muncul. Tapi ya kodetis sangi maka dani kata bantu de tonis sangi anak maka dani gak bantu ka. Iya na tu tau nasa nabi tadi ni pataja ngoko pada masak nasabak napai malala ni jempu. Itu kuncinya. Itu nomor aja Pak Bu. Yang penting meloki. Mega muidi talau salah naya balanca salah kan begitu ini penting Bapak. Nah sabaya ko jalur sempajang angka saap denongang tapi di elakunru kasi ya to na sempajang malas ya to na tatongka ya to na mega lese peringerang ya to na baca din na makanja itu 5 menit mas sempaja si tengah jam mak gosip bangker roje ya makiro. Jadi ya ko pamase pa atanya pamase na po Allah Ta'ala man rasaki natanya syafaat na nabi taman rasaki makanya na tu ampai to pandrita riolo na pak guru ki maka dia ko melo ko mas sempaja ya ko taton tanya sempaja bawang meki mengaji meki masumba meki masikiri pakai ya lo ilahi anta maksudi wa ridhaka anta matlubi wa atini mahabbataka wa ma'rifataka. Ya ilahi anta maksudi ini mi po wakatai waridhaka anta matlubi pamaseta mi po malada uharapkan iya wa atini mahabbata puang
Apancaji ka ata ya wadingi mapukapuji lokoridi. Wa ma'rifatak, dan jadikan aku sebagai hamba yang bisa mengenali dirimu. Apa dia tu gemis sangipuang ko dia na pulo kupuang. Alina mato malingi tepat na to masampajang, alina to malingi tepat na to masumbang. Jadi dia na wadingi bangga. Aja tamaborro ko to pura masampaja kada itaki di pas sampajang. Dia mungkin masampaja ko tanya tepat na likupang Allah Taala. Ia mitu baca dia itu tepat masuk utama. Ya kong kai ilalam makanja ya kong masuk isa baraki. Ina tu ampai aja tak ada ustazmu, namo ustaz ko dega tepat na tu manca ji penjahat tu. Ya kong kai tepat na cocok ni namo paboto kong kai tepat na paca. Makanya orang beriman itu tidak bisa dilihat. Yang bisa dilihat itu nampak perbuatannya. Tapi rasanya tepat kilala ngatim monro. Jadi dia nawat ditutuma kada iya atama tepat akada mani saya adalah Islam. Tapi aku tama tepat deh, maka dia kurangi wa iza zukirallahu wajilat qulubuhum. Tanran atau mata pa ya kita puasan na po ng Allah Ta'ala kakedo ko atin. Wajilat. Dia sama nangi kalolo to. Sama nangi kalolo. Idi anak dare biasa manang makun re biasa anak dara to. Ya kong kakalolo biasa buta pujila ada waktu ta masikola. Napa ita puasan na ambo upa. Ambo upa. Biasa karo. Itu namanya wajilat. Idi arone makoto kong kamakun re pujila ada napa na taputesan na. Yano. Tapang kalian ngukoy. Yan riya sa wajilat qulubuhum. Bergetar hatinya. Iya ko makadai ka makadayay. Wa idza zukirallahu wajilat. Iya ko itapu yasan na po ng Allah Ta'ala. Ang kakedo ko atin na. Itu tanda orang beriman. Jadi iya ko makadai pa bang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nadiga kedo ko eh. Tanya pa ito matapa. Iya mi ko makadani. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Natapagkat kedo ko eh. Tatenreng ko saman na lukbang. Atau napay makada pa imange Allahu Akbar. Tapang kalian mo kuilalang berarti itu sudah tanda orang yang beriman. Jadi magampang ha? Magampang. Ya kada bani selenga ya ko matapa ipo ng Allah Ta'ala patariwi. Palisay. Pede matanri tepat nanti insyaallah pede sabarai. Pede madodong tepat nanti pede denule sabarai. Iya, makutiha. Ia nang katau maka da terbatas mato ti sabarai. Dia na terbatas sabarai. Dega batasnya sangi sabara. Tepat yang kebatasna. Iya kot dia na terbatas tepat dia to na terbatas sabarai. Pede malemai tepat nanti pede madodong sabarai. Makutiha. Makanya Nabi tak sangat tinggi kesabarannya karena imannya kuat. Nah, yan tu ampai na biya iparingati kelahiran na yang maulukang dua mi Nabi ta misiba Nabi Isa. Kak 25 Nabi dan Rasul to. Madin yang maulukang mana? Madin yang maulukang Nabi Musa. Na Nabi Musa hebat mato. Nabi Daud magi din yang maulukang. Nabi Ibrahim. Madin to mauluk. Na risang soya jangan na. Irisa mato tanggal lahirna ya talay HP tatau kyo ko HP tanggal lahir Nabi Ibrahim tapang ka menre madin yang mauluka pura na pasipulo tau pandrita sinin na Nabi ang kalima Nabi sak baralada iya na ro lima ya Nabi ro lay pitte ipasala asal na yasangi ulul asmi Nabi Musa Nabi Isa Nabi Nuh Nabi Muhammad kemudian Nabi Ibrahim 5 Nabi yan riyasang ulul asmi pemali salang ko din apalai itu iya na Nabi kami na sabara muloy biatan na iya 5 Nabi lay pitte si kega Nabi kami na sabara maponco umuru na cede kesalahan na ang kedua Nabi Isa si Nabi Muhammad makanya Nabi Isa iparingatim kelahirannya dengan Natal Nabi Muhammad dengan Maulid tapi Nabi Isa kak dia namate minre miloko langit kedua Nabita tania kamakalaki di Nabita mati. Tapi kenapa Nabi yang diperingati kelahirannya bukan kematiannya? Apa itu kong katoi peringati kematiannya itu bahasa Gus Dur haulnya. Martapure guru tak kinisan kia jimo masin Abdul Ghani guru sakumpul diperingati haulnya kematiannya. Soeharto haulnya, Soekarno haulnya. Amatiangan nama nami peringati. Nabita tania kematiannya, justru kehidupannya. Magay na sabak tulituo inabit tarilalan na atu tungal dinota.
Itu menghidupkan Rasulullah dalam kalbu kita. Iya, jadi nama di mabila Nabi tak, maka itu maka laki assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka laki itu alaika, dia itu maka ada assalamu alaikum ya Rasulullah. Dia maka laki assalamu alayka ayyuhan nabi. Itu beresalangi Nabi tak digaga jarak tau mak beresalangi si bang beresalangi. Makanya kau salawat Jibril pakai itu si sambungnya itu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Polisi sambungnya itu. Puang Allah Ta'ala nabitta, puang Allah Ta'ala nabitta, puang Allah Ta'ala nabitta. Sallallahu ala Muhammad. Sitongan na isa na itu hakikinna Allah Muhammad. Jadi makitu ku peringerang ya. Tanyala pelengero. Peringerangi jadi ku masalah ki tengerangi po Allah Ta'ala napaki maka da sallallahu tapahadir inabita napaki maka da Muhammad. Jadi yana tu Allah Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Itu dibaca. Jadi ko mahalul qiyam kita ma berasanji tahu eh. Madarimo pakai ma berasanji ta ko manya. Berasanji mo pa? Iya berasanji ki. Lete bola baru ki berasanji ki. Mahake kaki berasanji ki. Tolipui mama berasanji. Ya kong kama kada bid'ah tasurumi lo boleh niya papahang. Iya. Kong kama kada bid'ah. Makada magay nabita makada apa? Nabita makada. Dena suku tepat nasi dia selang nareko dena yase ipapujin na lokoria dibanding dengan yang lainnya. Nabita makada ye. Had desa na Buhari Muslim. Pekko carana tau pandrita maknanya penjelasannya. Maka dia na suku tepat na si desa lah ko dia na yase papujin na lokoria daripada yang lainnya. Na tafsirkan itu pandrita rioloe maka ia ro papujin loko nabita bisa melalui pembacaan salawat dan sejarah Nabi. Maka Maulidul Barsanji adalah buku tentang sejarah Nabi. Ia naribaca angka salawat isana, angka mahalul qiyam. Makanya ia tu tomatot tariolo ya kolete bola baru mak berasanji jolo na penonri bolana pak magai mi tau iko nonri bolana de nonri matinro na de panapura nonri masalawa lokko nabita iko masalawa i jolo mak berasanji jolo na yakini maka lebih upoji binabita daripada bolaku malioto baru na suruh pu imang de tu no kote mak de tu no ko boleh mak berasanji o kuyase otoy lai buka ya tu pintu noto napa suruh pu imam mendre imatan re oto pance de gaga allo kulakan nama ko ma berasanji tapi magi no ko te baca berasanji made no ko boleh nasaba dia yakin maka dia ko kui ote upak dupai maka dalam diupoji binabita daripada otoku kama kiro ya ko mahakekai lebih upoji binabita na ya apoku mendrek bola baru makoto maka setiap kegiatan pasti mak berasanji dena kada nabita berasanji ko kolete bola baru ko makadami nabita dena suku tepat nasi dia selang nareko dena yase papujin na lokoria dibanding dengan yang lainnya maka napala yoli masalawat loko nabita dengan membacakan Maulidul Barsanji iya maka itu sitongan aja tersalah paham maka namaje penang kaya baca dongang kaga iya coco nih ia tu tahu pandrita riolo tomato riolo macah mayagah kalenah de nasi di mia pak dendongan nama dupa-dupa berlapis-lapis magai no lipui mama baca dong nasaba magai nomor sidi ya ko puyoli ipu imang nalejai tahu madece bola na ia tu tahu madecenge na ciori malaikat jadi mariolada tu kong kai pu imang lo bolana makanya pu ima yoli mak berasanji ya kokui pu ima yoli mak baca dong ya kokui bolana nenreki ima bolana maka mudah-mudahan kai pu ima kasih nak berakat ya boleh itu doa pertama yang kedua nasuroi pu ima milau dongangi itu jalan kedua maka da mana setau madecengie apa ya pu ima tu 5 sempajang kanja sempajana makanja sikiri na makanja baca Quran na makanja jenena ya kualena milodong insyaallah macawe puluh kupung Allah Ta'ala tau iterima donna makanya pu iman nasuro milodong alena mama aminkangi kada po tatarimay pure nasuro pu imama baca na palena kang yandre iya apa magai maka da ya kodeni tarima donna pu imang
ia ko upandre pu iman namo si timpu mi andre kunandre nabitta makkadah ia kongka tau mandre andre mu 40 sona 40 nina napa capu kuatanna. Setiap dia melakukan ibadah nilau donga ku malaikat nampak baraka itu tungelino. Makanya imangi isuruh mak baca, pure mak baca isuruh mandre. Apa ia kodeni tarima donna apalanna andre leletu. Pure ipandre pu ima ya lesi ampelo. Magilang ka ampelo. Angka papasanna tau pandrite hairul mal ar-rijalun soleh. Si kanja-kanja ne waramparang ia lengi tahu makanja etapana apa dena mungkin apa ke boto. Iya. Iya ko ima ya leng dui palingan naliang yang misongko. Naliang yang ngilipa. Makanya sebaik-baik harta yang diberikan kepada orang yang beriman. Hairul mal ar-rijalun soleh. Nang katau soleh ko tu lengi. Sidak kaiwi. Pu ima pu kate pak bange. Pasti na sabade na mungkin. Iya ko tau lengi tale. Mesa naliang agasan na. Judi salo. Aga. Napake magin. Maga nih. Napake boto. Iyo buku imangi dia na mungkin. Yan na to na. Kapasan na guru ta kay Abdul Rahman Abodale. Aga na sa guru ta kay Abdul Rahman Abodale. Agar makade guru ta. Pasi pakesi pa iasem. Pasan na guru ta kay Abdul Rahman Abodale. Pakesi pa iasem. Jadi rosemu pakesi pa. Ya ko pasikola ko. Ya sang itu pasikola na mak guru. Jadi aku pas sekolah ko aguru ko. Ya dia sepak ko sipa ya samu. Makumana tuh? Ya ko imak ko. Pakai sipa sipa mo ko imak ko aja mau salara ponco. Iya. Nang kay matuli masalara ponco tuli lo cengari pakandang dia na po sipa na timang itu. Iya. Iya. Di imange tapos sipa tak. Jagaiwi pakiatta aja namanya tak buka ulu itu tuh aja namanya pak telu tu waktu makan jalada itu tuh itu tuh ulu nomor si di kota mandre aja tak buka nomor 2 kota mas sempajang nomor telu ketika kita buang air besar aja na tak buka mesti kepat tutup na ulu iya jadi kota mandre usahakan kita tak tutup ulu tak tu barakan atau mas sempajang aku tuh si bawa koto tamu WCW jangan buka supaya dia nanti patak ke lupang. Iya. Nah, itu. Jadi itu kuncinya. Jadi dipakai sipa ya. Iya ke ustaz ko aja minut tetu. Iya. Aja na sembara mau pigal. Pakai sipa polisi makoto. Keamanan jaga ini na ama pa amang itu aja tuh sini kumia mangkang. Iya, makir pakai sipai. Ko tomatoki asipa tomatoki pakai sipai. Iya. Jadi ancaji betongan na yero asangnya malakat talay sipa na yero. Yero. Ko tomatoki anci tomatotongan aja na tumalolo pemang. Pak mega je tomato malolo ni pemang apa tading ni je nenewi makokoy. Pak mandari na ko na kemantal ka ni kemantal ako nasang bapakku. Sisa na pemang yang kasih mantra ini gero nasang ambokku. Oh ya ko makale bapakku, bapakna ya ko makale ambokku nenena. Jadi malolo nenewe rewai manca jambo. Kada ka carana nenewe na tadeng itu nampai mega nene salakedo. Jadi penting ko sampaikan. Tapi dito kagok ko di. Nah, angka sifat na nabita dua nomor di matandre siri ya rumah kajalada. Iya tu sifat matandre siri makanja kumadaki ko tawe. Tapi angka onron na nonri si cocok sisang iya kumakun rei na matandre siri. Oi makajalada. Makanja sakorone na matandre siri tau maperintah na matandre siri makanja. Anak muda nama tandre siri makanja tapi angka onro nama kanjalada ko matandre siri iya ko makunrei iya nama kunrei na nama tandre siri makanjalada niat okotia tu nasikan nalada pada muisi pak besar makanja kenro monro oku itu maperente makanja oku itu ina makanjalada tapi angka si pak besar nonrui besar makanjalada ko kiro oku to sogi
Ya na tahu sogi nama besar, insya Allah makan jalan dah. Ya pia kau tahu kasih nama besar, dalek do cili. Maka nak bangun masigi na po imam. Ilo domo ko napaki melo mata na ladang. Deka. Dalek mo ko din makat dolon na komendri ladang na. Tapi ya na tahu sogi nama besar, ina makan jalan dia. Diusahakan ni abas sakit aja tamaseke Pak Mega tahu tu makunrai Pak gang kesiku ulawan na tapi tak ada sabu minas sumbang. Dito kagak kowe. Oh mak bulawala tu kowe. No cici no udah terima ada cici di mana? Namu ko kato lala si dake mana? Toko amas berjalan. Dito kagak kowe. Bagi aku kumiri tamura budi. Aja na megala ada ulawa tataro bu. Benemondri itu manyamang-nyamangi ko mate. Iya. Masa dia nak bayi nila kay ta ko mate? Iya, mak bayi ni. Tuoki lagi me mak bayi ni palay ko mate. Iya ko dia mata parewan ni matu patudat-tudangi. Patudangi ko yulo tanapa tatanan tanan mendeceng maka dapat kira-kira mak bayi ni ki ko mate ka. Palinga makadami terumiri ta. Iya. Iya tu sitongan na bu. Iya tu di makun raye. Iya tu perhiasat ta bu. Cidi mitu pita. Oke mi lima. Cicinge mitu pita. Iya sesai makali cubu manang. Anti-anti makali cubu. Rante makali cubu. Gelang foto makali cubu. Jadi yang ia mi ko cicinge mak pita apa ia mi tu cicinge mak bicara. Mak bicara dia itu na perlu mak bicara ya ko Jadi ingkat simbolna ia ko engka tahu mak cici na pak jelok na berarti ya tu teh engka na tahu taroi. Makanya tu anak darai nama cici na pak jelok na pak cicing berarti sudah ada yang menghitbah. Angka na tahu taro-taro. Ya to situ koda tu 5 itu janda. Magai. Kemudian iya ko jari manis itu to engka lakaina. Ko anak 5 itulah yang masih bersih. Makanya itu tahu riolo nanti na sampai romata miliman na makun raya nisangi maka do tahu angka lakain na ye. Oh janda ye. Tahu angka na taro ye. Oh de pagaga ye. Nasaba itu yang bicara. Yo po makoko macici manang. Padam itu waju tokoe. Matan ratu iya ko maridiwi anak darah iya ko macalla itau matoa iya ko ungu janda matan ra jadi napa ini tata ini sengi ya makoko kan tidak ada. Itulah tradisi orang tua dulu itu sudah bisa tahu. Kemudian magi pak etekehe magi roma cicinge ko tahu pura saya lebih nengan noko nataro cici kawinnya. Nah satu-satunya jari yang tidak bisa jauh itu cuma jari manis. Ya ko yakai mako dia itu namanya mabela sesai mabela mana tuh. Jari manis itu yang paling tidak bisa jauh. Itu maknanya. Ing kemana tuh sitongan nah hikmana pak. Komedi deni paha komani ya pasti garu-garu bawang. Iya. Makanya kalau kita ngaji hikmah itu Pak Bu, apalagi mega dibita makokoy, termasuk banyak pelanggaran. Itu termasuk itu pintu ya Pak, hati-hati ki. Katu bola biasa cik di malop pintu na si wali macika. Pintu 2 kan? Angka melebak si wali macika si wali. Itu pantangan itu dalam ilmu hikmah. Natela datau pandrita. Magai maka dia tu matuk punana bola engkau kutu salingku tu salah satunya. Itu bahayanya. Aja mau tarewa tatai pintu ta. Iya. Itu nunya Pak.
Jadi saya pernah pelajari dapat di satu kitab, tapi saya tidak anukan karena ini kan kadang ulama kita tidak mau membongkar itu. Sampai-sampai masih ada itu. Yaitu tomato riolo, koma pasangi jendela si pintu ya minalo kurang. Matannam itu si bedo cilina. Nagatang itu wanang ko do cilina, lo kumatanna. Na parewa ibesa katelu, ko siya ke jendela na ya ko pa berarti kepa na parewa. Na panagatta matu itu na panatilo ko paki buat jendela maka daki borang jendela makola bana. Itu ukuran mata dengan telinga. Ya kung kapanga napay nakarawi itu jendela pasti pesat ding. Ina tu nakadaukui mataku utaro. Itu kalau hikmah Pak. Itu. Jadi ya makokoto mana tuh dek nani. Pada itu ko bangkung kemana tuh ukuran? Saya pernah pelajari itu. Maka dok ukuran na ulu ialah. Ya ko ya tuh bangkung emelo na unuang ako tay cia masu pole wanuannya. Itu orang dulu itu sudah tahu ilmu itu. Dia gak bacana ukuran nami. Pada itu ko nak tak ya ko nak pamulang sipak kanjak na tu ambok nanala, sipak jele ibunya melekat di situ. Itu nak pamulata titik maka sipak na nak pamulangi. Sapa bani aga sipak makalele ngoko ambok na ke kutumak deke. Sipak baik ibunya, sipak jele ibunya ada di situ, sipak baik bapaknya ada di situ. Ya ko anak kedua si balikan na, sipak jele bapaknya ada di situ, sipak baik ibunya ada di situ. Ko anak kedua. Nah, gitu. Tapi engkau tahu tuh anu nampak maka dia konak makunrai pertama biasanya tuh ibunya yang pertama meninggal. Ia konak laki-laki pertama ambok na tuh layolo mati. Tidak semua tapi kebanyakan. Bisa kita teliti. Iya. Makanya di dalam hikmah itu Pak, itu kan ilmu hikmah. Yaitu ko agama mak dupa-dupa tu Pak disangangnya. Banyak. Pada miti di makun raya. Ya ko manreki. Iya ni tabuka iti mutta. Nareko timpuki. Iya ko maki aja tabuka iti mutta. Mangunya. Tatutu itimu ya mi robangi kedok. Aja lekas. Aja. Magai ya ko makun raya manre na tatutu moti munna. Botim paru tulakaina. Kapahan nih. Maka dia itu timur yase iko tatutu namo timur yawana tatutu to. Ko demo patapahangi makunrutongan. Iya. Jadi itu. Maka itu. Itu hikmah semua Babu. Termasuk itu tidak boleh melangkahi makanan. Itu hikmah. Ya ko manre ajak naliwa limata. Ajak naliwa makanan kepakan re ngoko napi jongkar. Pakame to manre papades kapator iliman. Maka bela lupa. Iya. Aja magai. Ya nang kata mandre nakwe mo yolo nanala tidak melangkahi namode nurus idale na ingerato. Ya nang kaagaga na bagyat tata ingera. Tapi ya nang kata na jongkari andrewe ya natanyale na murus idenu le malay. Itu hikmahnya rezeki. Iya. Tapi aku dalle, maka dia guru tak ajar Rahman amu dalle, aja mulalungi ko dalle, Pak pede mulalungi itu pede mabele. Pada jojo, ia tu jojo ki lalungi dia dulu tapi aja kereta lalungi jo ke bawah di maciu mato tu. Nah, maki itu betongan apa kanjaki bani pak kasibemu. Pak itu dalle ka poliase dari Lauhul Mahfuz, napa turu pong Allah Taala. Angkan no sisa sitaun, angkaton no bar berjangka. Tapi ia tu dalle engka papak bukana, ya ko tak buka engka to palalena. Amakiro kapak galumanang ito namopek ko rajan na wae ko ledengi ko degaga pipa tamo ko galunge deto na metama wae ang kamoto tamo mabarebe mi maka cia penuh makito ya ko pipa bicu mi makoto mito makana ko meloki mundangi reski polo ko langi aki buarang ilalang ya natiasa membuka pintu reski maka deto mata teriolo kodong idalemu dalle ikodong itu aga pakodon na pasidakka. Pasidakka. Biasa kimita atau tangki to. Atau SPBU biasa kimita. Katu siaga liter solar na lurang. 5,000. Magi pi naman dari lepa Pertamina malisa solar nang ka solar na lurang 5,000 liter. Apa degaga pipa salapolo ko tangki lo polo ko masina. Jadi namona tutut.
5 liter itu natamo ko masina. Apa di galalan na. Maki rubatongan na namosya kay kana dali ta ko langi ko dega takibor lalan no de no. Tuli milaw don ali nga dali po makade malaka ay akibor ang ilalang. Tuli mapagi pa malaka di de galalan na. Makiro ka makade manja bil hasanati falahu asru amsalia. Kung Allah Taala makada aling nga cidi wali ko 10. Ya ko dega tak diri merjing. Makana ko masumbangi 2 pipet. Karena salah na to pipet. Besa kiman re eskalapa na pipet dipakai. Layiso. Gaga we na mi menre isa na mako matoto dali ako ta Dios sa bumi sumbangat ta. To di kapo. Makiro. Jadi usahakan kita takibuarangi lalang. Jadi ako meki milodong. Sebelum milodongi akibu ki jo lalang. Apa namo tu malaikat malah sauluto. Asa kana malaikat desa kana kindro ko jalan na di jeka lalang mo akibua. Makanya bikinkan jalan. Ya, itu ampeng kasa sedekah subuh. Namo tali masak bumi, yang penting rutingi. 5 sabu. Pasangi malaikat itu 5 lodong. Aja na cica siulang apa istirahat itu malaikat. Cica mimi lodong nak istirahat ki ulah pemo pasina pa lodong. Ini na tahu rogi. Usahakan ngin lodong ngi malaikat materu. Jadi pasang ya, besaki buah aja tama seke. Pak dia itu gaga sengaran atau seke bu, dega. Apa namo tau seke cacatun? Maka dah tu tau seke kau ketawa seke payanu pada liwat pialena. Napa ni kau tau seke mate pak dia kata teri. Kau kata seke mate sikat di mate. Tabak dinasa. Lau si teh masyarakat buru na baca senge lau pa seke patau biasa ye. Buru ni buku-buku demo pada paja na rampe teh maseke. Iya tu jana tau seke pak. Dari sisa gagal. Makanya basaki apa aku tahu mabas sama te tu madarita ka jana-jana tahu. Terite kadawi tahu pakanja na iya. Biasa mako tu. Dan itulah orang yang selamat. Tu pasang ya. Aja teh maseke ya. Iya. Bali bolata tasidak kaiwi si lele andre ki supaya mabela lah saya malomo pakalinong. Yan na to nasuro ki nabita ko to mali aga-aga ipasawe-sawewi na pele bali bolay. Cuma ya makokway na sabang ka na jay gulukas. Mali bali 5 taluta magulukas 2 na nasu macalla matan na balik kurilala de nasu. Padalang kay bali bola na de kanandren. Bepay makoto. Tapat tama gulukas na sa manyamayan re ko macakke. De katawana bali bolana. Jadi matan ratu pak datun na tau seke nang katau 2 gulukas ko bolana datun na tau seke. Deto kaga ko asa kami menije. Nah, kemudian sifat yang kedua, talko nabita aja tasusaiwi pada tak rupa tahu. Ya moro yana rasa rahmatan linnas. Aja tasusai pada tak rupa tahu aja. Aga jabatata, aga fungsita, ya ko imangi aja tasusai jamaata. Maka lampi bacaan atau narkan samura timonri. Tendre ning tuna tetul yang kabopi lago aki misalnya ton dulu ya aga je tu dandu rokok no aja na lampi palai ko make masigi bini lalang angka kasih tahu maseka tu lepang angka tu mapat diwatang angka tu angkain renna mai garupan na tu jadi tu nabi tak denang katau mas sampaja maponcok sampajan na namparang tau malampe mi sampajan na namparang ko mancajimang iya ko mancajimang paponcok-poncoki bacata iya dewa kada palasiri paponcok-poncoki iya itu makitu ya ko imangi aja ta susai jamaata ya to si ko jamaaki aja ta susai ku imang napay talwaya na baca imang itu limore ni gitu itu kan iya iya ko lakai ki aja ta susai baineta pak liwa tu kasih rajin na zaman na baineta pa tu makunre mapamulay de panatimpa siya ngena jama lattu mapatama jama pura si mapatangi jama si
Ondor jin aja mana makun raya. Iya, dia tuh kagak, dia istirahat na tuh. Iya, jadi kita patungan nih. Makanya upasang nih, nah sama masih satu pak, papatungan ustaz. Jadi kuncinya itu, sakang ya. Jadi dilakai aja tak susai baineta, isuro macam dia di. Atong kagaga na palena liang isapa, kabali sapai manu, kay manu sapai bali. Padahal tak 10 misa bunastol. Yan ang kalakay makorobu, nalena parikanto manang idi na napamachigaw may makanjaan rin na bachangi surayasin. Masija makapo. Apa ang kami to lakay kikiri galate morako kalabocako? Itu kuncinya. Kemudian ini baine jatuh sesusai lakay ta, maka bini lakay itu limon rumit na iya tu rone komenre isahwat na si tengah mi otak na makan re. Iya, error otak na tu. Dari makan mi kila galungi, galu. Nah, itu angka na tu masalah. Iya. Upasame man iya. Aja, iya. Aja tak susah wi. Buatlah mudah. Oh ini anak aja tak susah tomato aja tak susah bijat-bijata. Pak Cama aja tersusai wargata, singa pajak na day pagadina. Tapi di raya aja tersusai Pak Cama, tuliang kamu di na tuli makali cubu. Apa dua tuh ko negara sakka si pajak. Iya pajak itu infrastruktur, iya sakka untuk manusia. Makanya tapajok kedua-dua dan itu disahkan oleh agama. Iya, kewajiban negara dari negara dan itu disahkan oleh agama adalah pajak. Nah, sama itu yang dipakai untuk infrastruktur. Iya tos itu sakka, itu untuk manusianya. Makanya itu sakka tahu mana? Inna sadaqatu anil fuqara wal masakin. Tahu mana itu najalo? Makitu. Itu makira, ustaz mako to aja maksud saya jamaahmu macara apa aja. Kan itu tulisisin le menre utu na tuliang kamopi makna. Iya makitu. Jadi jamaah aja tuh tak susah ustaz napa isi tengah jam acara mah tulis cengari ni jam. Kata utama masih gitu tulis sigili ngalon. Iya, jadi makiro aja jangan bikin susah. Jadi ya naro bawa ko deta susah pada tarupa tahu insyaallah amak kampung. Dia naga napigaw polisi. Namo tantara dito na nasu. Apalagi jasa dia naga. Apa dia kata susah bali bolata aja ta susah bali bolata. Mastil radio maka raja saadan. Iya. Angka pauta ko palawangan na bolay palawangan mak buay lokwe mak buatin lokwe kita na tay mak buay rejo yala buana. Pak kami tu bali bola maka seke. Ya ko mak buay po na lokwe tanana taw tapay rejo lo na kodong. Tapi ropo na bali bola na naling. Enggak makot padahal ya ko aturan na tu ya ko itu palawangan na tanay monro sinin na ya tubuan na lokwe anun na tay talengiro karena tanahnya itu dari situ akarnya menghisap makanan makitu sitongan na padami ko gatau mapiara bale na ruba bosilopoy na lempa na ruba pangempana na larimana lokko galuta tatepo bawan nih. Jangan tiasa dale mak galete. Itu kogama itu luar biasa itu Pak. Makanya aja tak susah pada terupa tahu ya. Usahakan ngina tu 5 lomo ati lo kepada terupa tahu. Iya kong kata memang pangewang kadai pakubaniro manci masalah memang tu makubawan. Selesai. Tahu make itu Pak ya bangun ngak bolok kilalan na surga. Pada Pak Haji yang membangun masjid ini kesenangan. Iya, alhamdulillah luar biasa. Namo dia nak sampaja Pak Haji kata na bolano ko surga dia mina tama. Iya. Namo dia nak sampaja. Pak Makarai nabi kita mambana masjid dan fi dunia lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Nigi kita bangun masjid okolino nasabab pong Allah Ta'ala karena pong Allah Ta'ala nakatai ibangun ng istana ko isurumun rin na pong Allah Ta'ala. Jadi nang kataw masumba ko masjid tata ka bola ko suruga de minatama ko din nasampajang. Kay bangun mi bola. Makanya asumbangi napaki masampajang angka bolata ijanci kita mah.
Tapi engkau tu tahu raji mas sempajak dia nak kena sumbang. Dia tu tahu matu mempat di ulu pak tama dia kan onroi. Makiro. Iya, makanya akimi sholat wa atu zakah. Namo dia na mega. Aja mau je pak na mega. Namo tak 2 sabu minta 5 sabu mi sumbang ata insyaallah. Iya. Napa ni ko masigi tamako luar biasa. Saya biasa singgah-singgah sini sholat. Iya, luar biasa. Non rita lepa mas sempajak barakalo po itu. Iya. Cuma masigi musalla. Masigi sudah diwakafkan tanahnya. Nah sebab kabak dia diwakafkan tanahnya itu masih musalla. Namo asalnya masigi. Itu ndak boleh ditempati sholat sunat tahiyatul masjid. Kau masigi dia diwakafkan tanahnya. Dia yang membedakan masjid dan musalla itu sebenarnya yang perbedaan pokok. Nah yang itu. Ia napure wakafkan tanahnya masigi itu. Ia kode itu masih musalla. Yaitu ampai dia nionrui mak Jumat. Makanya hati-hati dengan masjid pribadi yang tidak diwakafkan tanahnya. Itu masih musalla. Makanya itu kue sekolah biasa musalla mitanya masih. Karena itu tidak diwakafkan. Tapi ia napure wakafkan. Hati-hati kima wakaf. Ya kau makadai wakaf untuk masjid. Dia itu nawat dion rumah kerobah. Karena kurban itu ibadah pribadi. Sedangkan masjid itu ibadah sosial. Ya tu nak kada denas sakarobai oko pakarangan na masigi ko yaitu masigi wakafnya wakaf masjid. Ya ko makadai wakaf untuk pelayanan umat maka semua bisa dipakai. Kaderana masigi wadingi pakai, kaderana tendana ko angka wadi pakai. Itu ndak boleh. Nah sebab memang wakaf itu hati-hati Pak. Cek dia tu balesen na masolang. Itu bahaya apalagi mak bisa motor ko masigi ya. Itu penting. Makanya saya wasiatkan ini hati-hati. Kemudian yang terakhir si tanganan yang nepat. Kemudian meloki gata masuruga masakina lalang itu latam. Biasa kilo pasai dia naso pasa. Biasa kilo pasai dia naso pasa. Biasa di maga lalang ko tolo melo ko tolalo ko pasai ko dia naso pasa. Namo meki lari ya gitu. Angka tahu meta masuruga pak nasa nabita kami kita masuruga pada ko tolo pasai dia naso pasa. Ia dahulu na jan atas salam pokoknya namo lari ko ta masuruga ya gitu. Dia mu anteri telu na pasang nabita tajame telu. Nomor si diwala ide kita mapeja lokoriko. Ya kung kataw maseke abasaki. Yo puidi biasa to makada to siya kaparang barang na caw. Napa makada si selimut to jil layolo kia. Iya. Ya nang kataw maseke abasaki. Ya kung kataw paujaki dilodongi salama. Ya kung kataw kareba mayan tangkaling makada na paujako yan ukuran kan ahde salapan karing tahu pakanja na to si pujilada ka to de salano niya to. Itu papakalullo atau manang ikong kanu makaliliang. Iya. Kemudian yang kedua oto ko makasiwir ribet tu mana-mana tinro na tawi sampai tahajud namudun rakam tajama insyaallah. Kemudian yang ketiga tawajarang inran atau makin rang aja tepodang. Bali bolata macicil motor idi palepa. Mage tulemo. Oh antari memang ni. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.